الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون. Mahuli mga umat beriman, apuas sin puji iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli pagsyukur salawat maun papangho nato nabi biddain martabat iban darajat amuna impangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli rito mga umat beriman, in Allah subhanahu wa ta'ala biangkil katu in ayat ini bilang pagpatumtum hamanga sila nag-iiman nagpaparat saya hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpaparat saya pamanga karasulan kanabihan. Apuas dito mga umat Islam, panawag-tawag sin Tuhan Rabbul Alamin pa mga umat beriman. Ayat ini nasagbut sin Allah Ta'ala alam sin suratul Ma'idah ayat hanggatus iban 5. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Paldaakan sin Allah Ta'ala pa mga mukmin, pamanga sila ipon sin Allah Ta'ala mukmin beriman. Amoy mimikit na kanila impag-iman. Halom sin pangatayan nila. An yuslihu anfusakum. Tumtuman kita sin Allah Ta'ala, misan pabiak din, ingkamdus sin pag-iman, halom sin pangatayan ta. Amuin dom adlaw impanumtum ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dom adlaw in pasugpatan ta pa Tuhan Rabbul Alamin. I-advisean kita sin Allah ta'ala, aslihu anfusakum. Parayawan nyo ingin hawabaran nyo. Aslihu anfusakum. Parayawan nyo atau dayawan nyo ingin hawabaran nyo. Banta pikilun.
In pagdayaw nini mang mga bay, mang mga sasakatan. Sa diutang sin Allah Ta'ala mang ibarat sasakatan, ingkatan sin mangi pagantian sin Allah Ta'ala. Ingkatan hikamudarat sin sasakatan, pagantian. Asupaya in sasakatan maroy pagparakan mo. Bisang pabiyak din layo, wayroon dipit sin sasakatan mo. Nah, laong sin Allah Ta'ala, imbar iman, subay nila dayaon ingin habaran nila. Igan nila ingkatan, siyalla sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Igan nila ingkatan, di kawaya sin Tuhan doon, mimi kita ginhabaran si bar iman. Wa yaf'alu khaira. Ubus tadayaon, igan tingkatan, siyukang sinsara sinaga Islam bin mimi kita baranta. Amun katan, siyukang sinsara, katan di kawayan sin Allah Ta'ala, igan tahibong itah. Waf'alu khaira, ampakamulong sin Allah Ta'ala, paghinang sininang marayaw. Sabab bukun sa marayaw, bangin amin, naghihinang kita bukun marayaw, yaw ni sisip di tanta si marayaw, bukun marayaw. Wisan umyan nung inyo marayaw, sa bukun marayaw, in amin maghangutod imarayaw iban mangi. Biya da sinsasakatan mo, amin fortuner, ubos, ang pamubyutangan silikan sin amin 6 bayri mag-amo, bukun marayaw. Sasakatan mo haylak, butangan mo sasakatan, butangan mo silikan si multul, bukun marayaw. Sa amin silikan, parakan niya ni butang mo. Misan pesag parakan niya, ita amin bukun plat, bukun marayaw, bukun busdut. Nah, papahinangon kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin hinang marayaw, mita. Sabab, bang in kakahinang tamaglamod in marayaw iban simbangi, aon parakala, kangian, hiparatong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihilan na kita sin Allah Ta'ala masal, sampul, bukun di hula ta. Hula dukain. In mga hula yung hukul ama kusog. Iban, bisara nila katiling ka sinalam, mayroon makato kanila, ay makaraw kanila. Misan pa magpunin ng Islam, di makato kanila. Sa bang in Allah Subhanahu wa Ta'ala magdil kangian, bangin Allah Ta'ala magdil mudarat, bangin Allah Ta'ala magdil musibah, sa rondon. Bulatun ta. In pangatayan ta, bulatun ta inakal ta. Intay manguta Muslim Gaza, pilang gatus tahun, pilang ibu tahun, pila ibu tahun biuno sin Yahudi, sampai biayaw biuno si mga Yahudi. Sampai nagkangi inulak nila. Sampai nagkajuja na yung katautay manguran na to, ha Palestine, ha Gaza. Isin na muno, mga Yahudi Nasrani. Sa atarkala in Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumawang kanila, sa rondo, kawan tagupat jam, upurun din sa binhula. Unin jimatu kato dia. Unin piada ko sin Allah Ta'ala, inyaon pangadjian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kita beriman. Akan na in Allah Subhanahu wa Ta'ala ibutan kita ing kita mukmin ayaw lamuran tayong kakainang tamang marayaw mangi. Sabab bang mapyul in ilang tamarayaw unin ang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala la yadurrukum man dalla idah tadaitum. Wairuun na makadihil mudarat katu. Bisan pahisyu. Bangin iman, timut kut halam si pangatayan ta. Ingkatan kakainang ta, hinang maraya, way talyalang uran, hinang mangi. Way roon makarihil kangian, way makarihil mudarat. Dahil nabang sa manusia. Bisan pahisyu makusog. Bisan pahisyu superpower. Way roon makadihil mudarat. Bang imbar iman, tiara yaw ning kakainang niya. Maroy pagsupatan niya sa Allah Ta'ala. Way niya lialam uran ning kakainang niya mangi. Wayroon makamudarat habar iman misang paisiw. Tarangan kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Biasa wasin mga ulama amin masawa in panghati nila ha-Quran maha mulia. Amin mga sila maluwag in panghati nila magpaluwag sin Quran, magtafsir sin Quran. Biasa wa nila unin ayat ini mga umat Islam. Kiyawa nila yung mga kaptangan sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiyawa nila rin ang mga kaptangan sin mga imam amin yaun in ilmu halom sin pangatayan nila. Law si mga tafsir, ida mal abdu atani. Apabila inipon ko longsin Allah Ta'ala. Apabila inipon ko magtaat na kako, amartuhu bihi minal halal, inhinangon nila. Kawaon nila ingkatan halal. Di nila lamuran haram. Inaltak nila di nila lamuran haram. Inusaha nila di nila siplutan haram. Sibuk dah malagu, sibuk dah manahut di nila lamuran haram. Longsin Allah Ta'ala. Wanayhatuhu anhu minal haram. Yuk puk nila, imbayak nila, misan pabiak di ninuntung nila, misan pabiak di nung hikasin yaun, milyon. Sa akal na yaun timutkut impag iman, iban piara yaun nila yung kakainang nila, kaya gahan nila yung nafsu nila. Wala yadurruhu man dalla, wayruun na makarihil mudarat kanila, misan pa'y sisu indumihil mudarat kanila, wayruun makarihil mudarat. Wayroon makarihil kangian kanila. Wayroon makajul jana kanila. Sabab putikan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pengajian ini mga umat Islam, pila tahun na sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya tali ha mga umat mukminin. So, in umat mukminin, in Muslim, nagtugtog sadya. Pila tahun na biuno intay mangod na to Palestina yun. Naubos ng pamaybay nila. Yaon na sila kulang hakay-hagaran. Misan yung pagkaw na sigpit sa atarkala. Tiyabangan sa sin Allah Ta'ala. Timinang sila sin kasamunala. Wayron nila liamuran inkakainang nila haram. In Allah Ta'ala timabang kanila. Pila, kawan tagupat dyan. Napudda. Hula. Nagninat. Wayroon na makaato kanila. Najagjag ikaw man amin nagninat waron na makalunggo kanila. Tuputin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mabasag in pamugbog nila, marayo in panindu nila, haaga masin Allah ta'ala. May tayat ko. Unintindungan nila. Intindungan nila. Amo na in Masjidul Aqsa. In Masjidul Aqsa. Kaya ingatan na ito ng mga umat Islam. Makajari in Allah Ta'ala, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, direct siya mag-Isra wal Mi'raj, pahadarat sin Allah Ta'ala na masih haram. May takpiyalabay, in Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dun ha Masjidul Aqsa. Unin hikmah, may takpiyalabay pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha Masjidul Aqsa, ang pasya, niya ito pahadarat sin Allah Ta'ala. Hawakin hikmatnya supaya sila makapagpun iban sing kanabian amin wayroon niya pa kita hajaman. Hindi pinasikataw tayo mga oran na to. Amun Masjidul Aqsa. Dahil na pamugbog nila. Agad nakupunin katan bangsa Daulatul Arabiya, amun daula sin Arab Islam. Agad nakupul na. Agad di tumabang. Sa way sila nagpikil, sin kabuhit nila, sin dugo nila, sin alta nila, sin hula nila, way sila nagpikil, san nalubo, bang mayan, di maluboy, mas nalap, uno, inti awang sin Allah Ta'ala, way roon man, hula Muslim, tumabang, misan ang buok, Allah Ta'ala yung timabang, unin pagtalong sin Allah Ta'ala, jag, in hula, sin tao, way roon makalunggo, way roon makato kanila, tupot in Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At narihay ni mga umat Islam, bang impanindog sin Muslim bariman. At kakahinan niya, dahil naman na pag-ibadat, pagtaat pa Allah Ta'ala, di niya samuan in kakainang marayo, sin kakainang mangi, tuntuma, in manusia, nisan pabiyari ko, way makamudarat ka niya, way makaril kangian ka niya.
Lawan Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu, kama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fahamidallahu wa asna alaih, timindog lang niya in Umar, in Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, timindog in Abu Bakar Siddiq. Ang pasya na muji pa Allah taala, simanglit siya patuan Rabbul Alamin, lawan sin Abu Bakar, bang nusad janaw niya nabasa. In ayat ini, amun biasa na to ini, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum la yadurrukum. Bang nusad janaw niya mabasa, ang panubiyog bunganin ayat ini, lawan sin Abu Bakar Siddiq, diungog po niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakiyan, inna nas ijarahul munkaran wala yughayruhu yusakkallahu ayyuhakamu bi'ikabihi. Bang manusia apabila makakita siya hinang bukon na marayo halom sin kauman niya, halom sin bahay niya, halom sin uno-uno na hinang bukon marayaw, ubos way niya tindungan, wayron niya lang, wayron niya piyagamahan, piyasa. At ina, Tiarol, nagbaya din doon sinhinang karupangan, halam sinula, halam sintoman, piyasaran niya. Way siya nagmahi. Laong sin Rasul sallam, akabtangan sin Rasul din, ni Abu Bakar, akabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabun na to din Allah Ta'ala, magpara siya. Palawom sin kauman yan, palawom sin hula yan, siksa. Magpara. In Allah Ta'ala, palam sin hula, palam sin kauman siksa. Kabinsanaan. Nainula, liubusin Allah Ta'ala. Ano ning kakay lang si mga tayo? Hinang bukon marayo. Biya si Bani Israel. In Bani Israel, nagpasad, in tao, walang sin hula. Misang paunuin hinang sin tao, wagpasad. Na nagparayin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala, palam sin kauman si Bani Israel. Matawad pamintangan, mga umat na madyaman sin kanabihan. Lawi na luwa, yari piya kita katutan yung sa mata-mata. In musibah, hiparatong sin Allah Ta'ala. Bang imano siya, di sila magtainagon. Haparakala pag-agama, di sila magtainagon. Manglang, sin hinang, di kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law sinabukalim, ala annal abda, mata yuslihu hala alahu wa istikama ala dinihi la yadurruhu dalalan nas ija istakama ala dinillah wa adda haqqa rabbi wa tarka maharamahu. Sabun na ito nung ipon isyo mo nang kita nyo bariman. Sabun na ito nung ipon sin Allah Ta'ala, hamuin mga sila bariman, amuin piatum-tum sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano pa nung niya, maparayaw nila, yung kahalan nila. Kung ano pa, mata, yuslihu halahu. Kung ano pa, maparayaw, simbariman, yung kahalan nila. Pangasawin sila ka, kung ano ta, maparayaw, yung kahalan ta. Tumangad kita, aun mari, malaikat, magparayaw, yung kahalan ta. Wayroon. Kung ano, mata yuslihu halahu, long sin agama, long sin agama Islam. Kuno ta maparayaw in agama ta, in baranta, in ginabaranta, na subirari kato. Ayon ako tumangad, mga umat Islam, ayon magparayaw kato, sa parayaw asing ginabaran mo. Ikaw rin hakatandi, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon kawasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Asara sin Allah Ta'ala. Wa istikama ala dinihi, magpabuntol ka ro na agama mo. Magpabuntol ka. Istikama ala dinihi, magpabuntol ka. Tumindog ka marayo agama mo. Mamagbog ka sin ibadat mo. Ayaw ka maginang sinhinang di kabayan sin Allah Ta'ala. Mataw di sa usaha halal. Ay nakaumusaha, misan da milyon. Istikama ka, tumindog ka. Kumapot ka hasara sin Allah Ta'ala. Agama mo. La yadurruhu dalalan nas. Wayroon makarihil mudarat kayo mo. Ang kau tumindog, haagama mo,
tumindog kau, asara sin Allah Ta'ala, tumindog kau hakabayan sin Tuhan, wayroon manusia, maka dihilkay mo mudarat, wayroon manusia, maka dihilkay mo pangian, prutikan kau sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bang marayaw impanindog mo, iban marayaw impangbungbong mo, hasara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mga umat Islam, mag-anad kita. Pindahan tayong kahalan ta, kung nasa dyan mo mag-orok kita. Jukup na nung nag-aagama ako, nagsasambahayan ako, nagpupuasa ako, nagjajakat ako, bukon. Dalang tayong kahalan ta, marayaw kita patay mong unta Muslim. Lasahon tayong pamilya ta, lasahon tayong hula ta. Misan pa bukon kampung ta, tawangon ta mga problema. Biyaya ni magpinda kahalan. Biyaya ni magdayaw sing ginabaran. Asubaya kita, amin, putikan sin Allah Ta'ala. Tumindog kita, hakawayan sin Tuhan Rabbul Alamin. In kita mga umat Islam, dihilan kita sin Allah Ta'ala agam, iban syara' niya. Liyakuna li'alamina nadhira. In syara' sin Allah Ta'ala, asupaya maaon tumampal, katilingkan sin dunya, in syara' sin Tuhan Rabbul Alamin. Magbukan tamarayaw. Na wero makarya kato mudarat, wero makarya kato kanya, kaprunikan kita. Misal pa kau nag-escort, mga duwangga to si escort mo, o kamudaratan da kau. Sa, misal wero ni escort mo, apabila, biyawag bukan min syara' sin Tuhan, timitindog kau kabayan sin Tuhan, ihalian min hinang bukon marayaw, bawag bukan kau sin Tuhan, bawag bukan kau sin Allah Ta'ala. Di kau pasaran. Ubus na Allah Ta'ala, kiyabtangan niya halam sin Quran, in bar iman, di niya pasaran, tabangan niya, apabila tumindog siya, hakabayan sin Allah Ta'ala. Ijastakama ala dinillah, apabila siya tumindog marayaw, magpabuntol siya hasara sin Allah Ta'ala, magparuntol siya sin ibadat niya, magpabuntol siya sin kakainang niya patuhan, ala dinillah, nung agama sin agama Islam, wa adda haqqa rabbih, hitunay niya inhak sin Allah Ta'ala kanya, hitunay tayo inhak sin Tuhan, unin hak sin Tuhan, mataod kato. Bukun inhak sin Tuhan, magsambahayang sadya. Bukun inhak sin Tuhan kato, magpuasa sadya. Bukun inhak sin Tuhan kato, magjakat sadya. Bukun inhak sin Allah Ta'ala kato, matu kita tumibaw pa Masjidil Haram. Bukun, mataod hak sin Allah Ta'ala kato, amin non, pa mga kataw tayo manghuranta, Muslim. Mataod hak. Amin mapasan yang mintay manghud mo kaya sisigpitan, di pinamin tao, amin sisigpit, hak yan sin Allah Ta'ala kato. Watarku maharimahu, tinggalan min kataan, hiaram sin Allah Ta'ala. Min ada'il haqqa min istiqamil amara bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Muna-muna nasabutin hak. Sin Allah Ta'ala di kato, hipapatunay sin Allah Ta'ala hak. Hukum ini wajib. Hipapatunay ha mga bariman. Hipapatunay ha mga muslimin hak sin Allah Ta'ala. Kapatun sin Allah Ta'ala, minal istiqamati, amin pararugbukan niya, patindungan marayaw kato, in para kalahak sin Allah Ta'ala, amunin amara bil ma'ruf. Ayaw ko magpasad. Pangdaat ko pa ng marayaw. Inanak may mo pasar, ituan. Kaya wajiban si ma, salam si ba, inanak niya. Bukun sa jamin, tudluan mo pa school. Dihilan mo karewa na school, bukun, yan ni madrasa. Hindu, yan ni madrasa, pag Hindu sinagama. Bangaon karungan mo nasihat ang mga kaguruan, Hindu Kaya wajiban to. Wan nahi anil munkar. Bangaon kakitaan mo, anak mo, halam sing kauman mo, mangilang. Sibuk na sila mga dibandi lang. Kawajiban kau. Yatuhak sin Allah Ta'ala hakatan Muslim. Sukuto ni sintuan Rabbul Alamin dito hadarat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anna man ta'awwalaha annahu la yaljimuhu al-amra bil ma'ruf an-nahy anil munkar faqad wada'al adab. Bang manusia magbuta-buta na. Misan pa mga kita, hinangnangi, di niya nalangon. Di niya dako mag-ibadat, lasen ang kampung niya, lamsing kauman niya, pasaran niya. Tanam kamulong sin Allah Ta'ala, magparain Allah Ta'ala siksa. Magparain Allah Ta'ala bala.
Maun palam simbay, palam sin hula, palam sin kauman. Pabaran niya. Mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita bangsa beriman, subay marayaw in panindugta. Subay kita umalo pa mga tao tangapanghati. Nah, aon baita sin Nabi Muhammad SAW maghati na wakti ni. Haumat niya, laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati. Yapiruna minal ulama'i wal fuqaha. Yabtalihim bisalasi balayat. Dumatong dah mga umatku. Hama sa sin umatku, dumatong in parakala ini. Baang nang na mga umatku, maagoy na sila rin ha mga ulama. Di na sila tumayma sin panghindo, sin mga kahuruan, sin mga kalaumaan, wal pukaha, di nila nabiyan taymaunin hukuman piyabay ta sin mga ulama. Pasaran nila na. Pahilong nila na. Iban, maagoy na sila. Humali na sila, mga kaguruan ng mga ulama. In Allahu Ta'ala magpara siya tuwala. Bang in manu siya, bariman, maagoy na rin hapamando sing kaguruhan. Buko na mahal ka kanila in pamando sing kaguruhan. In mga hukuman piyagwa sing kaguruhan. Tuwala iparatong sin Allahu Ta'ala. Awaluha yalpa'ul baraka min kasbihim. Law sin Rasul. Igan na sin Allahu Ta'ala. Angkatun na sin Allahu Ta'ala imbarakat sin usaha nila. Misan pa yan timawad na yung alta mo, wayroon na barakat sin alta mo. Makatudyo na pabukon marayaw. Di na makatudyo pa agama Islam. Bang paratungan sin Allahu Ta'ala balain alta mo, igan na barakat, magpuripot ni manusia paagama Islam. Ika-isa. Hikarwalong sin Rasul. Yusallitullahu bisultanin dalima. Paparahan na sila sin Allahu Ta'ala nakuraan niya. Paparahan na sila sin Allahu Ta'ala nakura mamisuko kanila. Jumatuin nilang sin Rasul ha, umatku. Bang in umatku, mahali na ulama, bukod na mahal ka, in hukuman piyagwa sin ulama, pahilong nila ng serak, piyagwa sin ulama. Na in usaha nila, winabarakat. Kita ba biyawon? Bang in maano siya, tagasin-sin na. Misan pasan on sa sakatan niya mahal ka, 2 bulan, 2 adlaw, 2 bulan, 4 bulan, gantian niya na isab. Misan pan maluwit, mamiya na isab. Ununin kabayaan si napso niya, agarun niya. Wat tabaw ahum lang sin Allah Ta'ala. Magad na sila, hamanid sin dinhawaran nila. Magad na sila, hakabayan sin napso nila. Di na sila tinya, mapagang sin iman nila sa, ununin kabayan sin napso nila, agarun nila. Sabab, igan na sin Allah Ta'ala, barakat sin usaha nila. Makatudyo na matupabukon marayaw. Na, magparain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga nakura, pisukoon sila, kontrolon sila. Hikatulong sin Rasul, yakhruju minad dunya bi ghairi iman, mamutawan na sila rihalon sin dunya, wayroon na pag-iman nila. Inbala ini mga umat Islam, di takana naman, hiparasin Allah Ta'ala. Duwara para kala, bang im Muslim, bang im mu'min nagugwal, mahali na, bukon na mahal nga, in kaguruhan kanila, bukun na mahal ka in parakala, patawas in kaguruhan, iban sin sara, dira sin kaguruhan, magpatumtum in kaguruhan, halian nila na, imbala yato'y paratong sila Allah Ta'ala kanila. Nayari na gimatu-katutan yung mga umat Islam, sampay pahulin jaman, dumatong kato imbala. Akan na, laong sin agama, subay kita istikama, doon na agama ta, doon na sara sin Allah Ta'ala. Doon na kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, amin di ta pagpasamuon, di ta pagpalamuron, ininang marayo iban sin hinang mangi, na wayroon na lang sin agama Islam makamudarat kay mo, way na lang sin Allah Ta'ala makaril kangian kay mo. Bang, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, dumihil, protect, hamanga sila, matan, bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa taala. Kita Muslim beriman. Piarahan kita sara, piarahan kita agama. Ipagparayo ini sinanggaw ta baranta. Sabab nikmat dakula di sin Allah taala pamano si amunin agama. Inagama kasanyang, buku ni kasanyang kawasa, buku ni kasanyang alta. Ini kasanyang amunin agama Islam, misan pa ko miskin. Misan pa way alta mo bangyanin agama marayaw kay mo. Misan pa yan kulangin pagkaon mo. Bukon marawing pagtug mo. Makayan na kung masanyang na sa inyo. Kung sabab may ta, yawnin agama, kimot ko talom simpangatayan mo. Misan pa dumadloy makaon mo tambang, dumadloy makaon mo asin, sa tarkala, kimot ko insara sin Tuhan, di mayo yung pag-agama mo, mutamakin ka rin hasara sin Allah Ta'ala, di na ko nagproblema yat, alhamdulillah, nakakaon ako. Naluwa naman kau tanga altak na, luwa nang kau ayan ning kawasa, pagubos, yaon na in pag-iman, marayaw kay mo, inatukasan niyangan kay mo rin na dunya, dagpak, paadlaw akhirat na mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa taala, dihilan na kita suntuan sintuan Rabbul Alamin. Kabalikan ko ya salawat, pila tahu intay mangud nato. Amin halawm sin kahalu biluhan. Piyaon piatarang na sin Allah taala. Pagkawayroon na hula Muslim, timawang maun pahula yaon, piyawa na sin Allah taala in tatabangan sin Allah taala kanila. Sabab sinuno, sabab sin pagdipin nila sin Masjidul Aqsa. Sabab sin pag-agpang nila, sabab in mga Yahudi, bang nila yaw maka imas dirasa, hinangon nila bukon marayaw. Hinangon nila simbahan, hinangon nila pagsirikan pa Allah Subhanahu wa taala. Dahil hawarakat, sin pag-mi'raj, sin Nabita Muhammad SAW, iban sin kanabian, amoy limaway, raylul hamisul aksa, sampai biyaon, diripinan sin mga umat muslimin, labi na in Allah Subhanahu wa taala. Murah-murahan pahuguton natin pag-iman. Doon kita tumindog hasara sin Allah taala. Doon kita tumindog hakaway sin Tuhan, la yadurrukum lang sin Tuhan, wa iron na makarir kanyo mudarat. Misan pa isumano siya, wa iron makarir kanyo kajuljanaan, bang kamu tumindog hasara sin Allah, tumindog kamu kawayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wa ala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ajal Islam wal muslimin. Allahumma ajal Islam wal muslimin. Allahumma ajal Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana afrig alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas salihin. Wa ja'alna ya Allah min ibadikal muttaqin. Wa ja'alna ya Allah min ibadikal mu'minin. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka imanan daiman wa amalan salihan wa du'aan maqbulan ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.